TV Badwam Jumedi so yada se papa writer de agudie mu nsem na breye am yakwohwe said the health tips and so na wotwe mu ye di nkomo efa stroke ho no minim se watie mu afutuo ni ye pa na yesan ewo apomuden nkomo nso biemu ewo ha ye ba beto so se ye kuro pa bi na atu wo no akon na nkoda ene Kelmed Pharmaceuticals for aba BC56 ewo ha awo ho de ru na pilivon so ewa ha se ya koko wonum na de bi isra so bu hu an se ni nyina akọ oba page na dwa ayere na odi nkomo oba no peye mu ache ye na ma e bibia boko de na de wo she pile tablets mo efe kala no ho efe me da se efe pa ada wo medu fia da se ya na ja adaju ni poso ekro bi anka de me na me ka kire sa na ekro dro bi aso nka de sa wada wo ma yentie ni a Kelmed for ewo me da se me da matiefu ase na me da mahwefo nso ase Midin de Mama BC, mi fi Kelmed Pharmaceuticals Limited asiye and the Mabamonsra bang. Apomudin tina menam. Si eka apomudin ya dia ehu hia pa. Uni apomudin sebe ha drink kakra. Yo se yabo Kelmed din Kelmed ekra ndro efi India man mo ba oman mu ha. Se ne de bia meka no. Se eka ndro a enu ani enu papa. Sa ebi na esi ayi so ha no mo behwu. Ye wo pine leaf ointment and in the tablet and ye wo BC56 cream eye ekradro pine leaf no eno ye koko edro ye friend no broni beka say hemorrhage and say pulse and ye wo iolabs grap water and Molly's baby oil massage oil eno ye de wasa nkwala and iolabs no say nkwala ye fu titin ene mframa ejina wo yemu a ye de ma wo na ne ye begina pine leaf ointment ne tablet ne so na ekro edro na ye BC56 cream yeah say yan cherry ho no mepese mebo numbers ni de ya numbers no a church ro aha ya o mo say o mu ntimi nya na o ma frɛ yen ye numbers a ubenya ye wo so se wo pebi atu ana se wo pebi atu a ebi ni 055 266 7712 059 855 3075 ana yesanya asoye bebre e de aka ye asoye dada na ye ton ye nru no aha se yakwa akopie ewo western region sefi bekwai ben Kumasi station opposite Old Chief Palace ahimfie dada no ene ni din hwanim sa nti ukọ no ma obenya na pharmacy ni din di Escora pharmacy utu fa akodu hono ma ya bone pe ewo hono ana yesi etu fa akodu Kumasi de kwa ye wo hodada but ye di ebi abeka Lancy chemist aha ukọ hono ma beji ana techiman eno so yesan de foforo aka ho hono mo ye Duamono pharmacy ana northern region Duamono pharmacy ukọ northern region so Atamale Pinky pharmacy Joy pharmacy ana Godman pharmacy ukọ upper east Bolga ehonom nso ubenya bi wo end wall pharmacy ana Eye of God pharmacy nyame ani aha ana osako upper west Broni pharmacy Ransmark pharmacy ana Alhaji 1000 pharmacy eno na mabon Alhaji 1000 yo samin cherry ho no ye begina BC so BC ye kredo wanwaso Kelmed akofaba eye natural side effect bi ani se kretu wodi weni kretu am say enchero abusuafo munto bi sei enetie eno na haban mu no edaso kona ko pebi na fama wunua ana wadanfo e mane nka dam se ye ka kura
ye wo kuro ahoro mienu broni beka se open wound and a closed wound open no ho asem na me ka kire wo se enya akoba ne sa a ewurade wo ho dodo ekuro etuwa maami wuni ahoto wuntimi na chese obi kasa kura wunti kona kope BC 56 se yensu hye na hye bibi etim wanya accident anase ye surgery ene kuro no ntimi hu anase asem aba ho eno ne ye kasa aye infected kope BC 56 screen BC wodi tu kuro so a etwetwe nsuo no eyi dead tissues bia efiani na fe amoa kuro no emoa ne sa wia na ma bonus ebewu tew a enja etwa broni beka sa skull etwa bia ni ho ti kwana kope BC 56 cream na fa to ukuro so na aboa size no eni 50 gram ye hu bi engine room ya meka engine room ha bebia ye kuro ho adwuma ne ye ne ye wo ebia ba bebre amohu amonamma we de ba ye no abekire ne bobre esan save sika woto a wo be yusu ache ansa na asa esan ye adwuma ene ni side effect bia eye haban ma ne ye de ye mo aye bo India na mo ni bebia de ni free eba nti monko pebi ya nchare ho no ye be shifti akọ pine leaf ointment ne ne tablet so ye ka pine liver na wa boko ko aduro papadin eno ni de agiba bia ukọ pharmacy bia wo benya bi ukọ na se kokonko ana hawa ewurade si cross na wura ho na bo pine leaf ointment ene ne tablet na gibi koko ye yare a ha adwen pa ye se koko ni aduro omoboa obi obeka sa sini hu koko waduro eno ani pine leaf koko nya be kan eto ebetimi aka wato koko ye wa ye ne surgery aduro bi ani ho a ye de ma wanom eno ani wei kona kope pine leaf koko ye wa utokwan be bia woja wanan no ebetutu ebe hyehyew ebetu moja enya akoye se nso a na ye de adwuma a ye no bra ye betwitwa utwa nso a ebesen aba enti aden na samre no wunya na won kope pine leaf ointment ene ne tablet mini bi na fa bi ye bebia woja wonan no woja wonan ba kwafa cream ne yeso ye wonfa wonsa kora enye ye wodre ben bi wo mu eno na wode sha no na wumia na afam na wode ahye moje bia etu biara wode kampa broni se na wa arrest no moja no ebejai say yes den eyesen moja ne bejai ehonu mo nso ebesen ahyehyew etiti ekekao afa na wode wonsa kotiti aja wadwa me na naka ye emma samre ne ma enkogu wani ma se woni pam obi frɛ me say okọ interview na ade ya akoba o ye de titi na adwene da honom interview no afeli adwuma no wanya samre no atwam kope pine leaf eni enu na aban da so fe ya package ne fine asemie ni ho numbers ni na etwagu no frɛ na je wodie ya tre ya hyem nkran ha pharmacy bia wura mu a obenya bi ɛna no ye frɛ me ameko baabi papa panyi moje tu no sabe onye bra koko e paise no jai anya asam ketwa afi ne yedi moja kwesi na sika no kofa no we he ahwefo a mo hwe me pine leaf ointment ene ne tablet aba ama koko ibeyaw wuyemu betim afi na wo kotena sabe ajana bia no wa beburu nnua awo ye ni koshua ediko dane sa edua bono koshua no eno ani pine leaf ne tablet ene ne ointment Kelmed akofaba nombi na fa bi hya wo eye ntafo ekobom wo mini bi na eye internal no na we no so ye external na we ni de kwa eye external ni internal no ho adwuma wonya tablet no na se wonya anya cream ni kura na wonom no ne apia wo rectum honom no na emoa no ye fra bibi Power Max be pie me se ye de pictures ni baba abeche uhu bi asebe wo ye mesho untimi ntena ase ade na befu aho te se twede wo ye de atena ase
One odofo bo edi nkoma na wani da baabi. Pepper leaf tablets and then the ointment. Na mini bi. Na fa bi cream no fire wo rectum hono. Uja wo number ko bi a fire. Uja wo number ko bi a fire. Na nia ewo mu esaye bonus no kra se. Ewo practice bi wo mu a adwo no ebi nim. Inflammatory properties no ebi wo. Antiseptic ebi wo. No ne location no naja hwefo nkofa. Yo, location no Kelmed Pharmaceuticals Limited asue ya ebi wo enkran ha tudu opposite yenuanum kramofo asore dan no ebi wo ho no madabraka opposite Melcom na plaza okanshi Elohim Adepa House Ashaman opposite Menya Krobo Madina opposite Melcom Koforidua Gapsin Pharmacy Bano Pharmacy Sunyani Green Star Pharmacy Mose Pharmacy Six Stars Pharmacy and a Cape Coast Buse Pharmacy, Sankotes Pharmacy, Pena Herbal Shop, and a Action, Kumasi, Costa Pharmacy, and a Freddy Men's, Obuase, and so a Smart Herbal Shop. Numbers and also 055 266 7712 059 85 53075. Pharmacy Bia Ubowra. O de we say me pepper leaf ointment in the tablet and a BC56. Who me afre me mama BC meje wo so. And sure papa pantino say your koko dia eno no abo ho de wratra wo na ekuro nso atu eda uhunu no eno so nya BC56 a ona akro no fie da bia no wonhia o maboye wo sankomo wenti nyame ya doma da sene ye wonkwa wa ho de be sen ahia Kelmed Pharmaceuticals for na wo munu pa e wadwama so no so atimi active Adom TV bedwam kase na uguso hwe no na ma yenda Franco Trading Enterprise for asset phones papa fie ene ho phones ne ho akade bia de Franco Trading Enterprise ho ne wo Nokia Samsung iPhones smart TVs tabletop fridges Sanso Franco air condition any CCTV camera ni nyina won mu wo bi wo Franco Trading Enterprise Franco number na friend so wo peniema mabobo so ibia 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 One number mienu enie enkofa wo internet bia so tie de mabobo so na channel so na ne Franco Trading Enterprise for eni enkomwe mamem komra sese me wo foforo so wo ye ba ye betwa so